Si Gedu, šta imam? Jebo budalu, Allahu dragi, šta radi? Mario, zovete Šobi, trebam pomoć. Evo, Odi vam. evo, brate. System tools, the backup, disk clean up, calculator, imaging, notepad, paint, startup. Znači, ovdje očigledno nema ništa. Ideš na application data, application data i onda ideš data i onda obrišeš cache, game storage, sve osim game storage-a. Znači cache, nui storage, server cache, server priv, znači sve osim game storage-a obrišeš. Šta je ovo? Opening database reaction, pilot IO error code not lock file. Šta im to znači? Pa naću ti ja adresu, pa ću doći kod tebe kuće ti jebe majku. Evo vamo i drugi